Reka twongere tubasuhuze ari nako tubaha ikaze bakunze ibinkurumamo official aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyemo. Izindi ngabo z'u Burundi zongeye gufatwa mpiri cyangwa se zifashwe matekwa n'abarwanyi ba M23. Ibi bibaye mu gihe amakuru yerekana ko hari izindi ngabo z'u Burundi zari ziri Cibitoke rikora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Plaine de Ruzizi mu bice M23 igenzura, nyamara izi ngabo z'u Burundi zananiwe kwambuka kugira ngo zize gufasha izindi ngabo z'u Burundi zari ziri kurwana na M23 muri Plaine de Ruzizi, nkuko amakuru nakugejejeho mu biganiro bitambuka akomeza kugenda abyerekana. Izi ngabo z'u Burundi zifashwe mpiri kugeza ubuzingana gute, abarwanyi ba M23 babigenje gute kugira bafate mpiri izi ngabo z'u Burundi, kuki izindi ngabo z'u Burundi zari ziri Cibitoke ziri kureba uburyo imirwano ihagaze zitigeze zitabara. Kugeza ubu amakuru ari kwerekana ko umukoroneri wa FARDC we ararashwe ahita yicwa. Ku rundi ruhande wa Zalendo umubare ngiye kukugezaho wishwe na M23, abandi bafatwa mpiri. Izi nire zirita y'imirwano rwose yari kuvugwa hariya muri Plaine de Ruzizi byaje kugenda gute rero? Ku rundi ruhande ariko rurageretse hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuyobozi cyangwa se n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD, uyu nguyu bamwita Reverien Ndikuriyo. Kuri inshuro bari gupfa iki? Kugeza ubu harazamo na kese y'abasirikare. Aya makuru nayo ngiye kuyakugezaho. Ku rundi ruhande kandi ni ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwongeye kuzamura ibindi birego kuri M23. Kuri inshuro noneho ni ibihe birego Kinshasa iri kurega M23? Aya makuru ndaje nyakugezeho, yo ni menshi cyane ntabwo nayakubwira muri izi ngingo ngo nyarangize, ubwo ayandi ntakubwiye mu ngingo ndagenda nyakubwira mu buryo burambuye. Mu kanya rero turaje twihute cyane rwose turebera hamwe izore zirita zivugwa ku mirongo y'urugamba ingabo z'u Burundi zitabwa muri yombi, koroneri wa FARDC yicwa, wa Zalendo bicwa bafatwa mpiri. Ku rundi ruhande turebere hamwe n'aya makimbirane ari hagati ya Perezida Neva na Reverien Ndikuriyo. Kuri inshuro atewe n'iki? Tugiye guhita twihuta rwose. N'andi makuru agiye atandukanye akomeza kuvugwa ku mirongo y'urugamba, intambara za politike na diplomasi nayo ndayakugezaho rwose muri aya makuru y'aka kanya. Ku rundi ruhande rero mbere yuko twihuta cyane ndagusaba gukora like niba ukunda Inkurumamo official. Nurangiza aya makuru udakoze like bituma Google idukorera recommendation, aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Kubwizo mpamvu utarakora subscribe ukurikira Inkurumamo TV nako Inkurumamo official, wakora subscribe kugira dukomeze kwaguka. Ku rundi ruhande kandi ukoresha bino biganiro bisangiza abandi, dushimira cyane abakomeje kubigenza gutyo. Reka duhite twihuta cyane rero mu makuru yacu duhera ku mirongo y'urugamba, ubundi duhite dukurikizaho aya makimbirane akomeje kuvugwa hagati ya Reverien Ndikuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye, hakazaho na kese zose z'igisirikare bigenze gute kuri iyi nshuro. Ubwo rero reka tubanze duhere ku mirongo y'urugamba. Amakuru ari kwerekana ko nyuma y'aho igisirikare cya Kongo wa Zalendo FDLR n'ingabo z'u Burundi zari nyinshi cyane bagabye igitero ku birindiro bya M23 biherereye ahazwi nka Kigoro ndetse na Kigurwe ndetse na Kabunambo, rwose zigasubizwa inyuma. Ayo yo nayo yakugejejeho mu biganiro byabanje, ariko kugeza ubu ngiye kukugezaho rezilita. Amakuru ari kwerekana ko ingabo z'u Burundi zigera ku 8 zafashwe mpiri n'abarwanyi ba M23. Zafashwe mpiri gute rero? Amakuru ari kwerekana ko muri iki gitero hari n'ingabo nyinshi, ariko nakubwiye ko M23 yabategereje benda kwiyegera ubundi tangira kubarasaho. Amakuru akerekana ko rero ingabo zigera ku 8 z'u Burundi zahise ziraswa zirakomereka. Ubwo rero ubw'ingabo z'u Burundi zasubiraga inyuma ziruka ziri kumwe na FARDC na Wazalendo basize inkomere zabo z'abarundi ahangaha hafi y'ibirindiro bya M23. Inkomere zigera ku 8. M23 rero yaje isanga rwose ziraho ziragaramye ziri gutaka, zarashwe ubundi zihita zifatwa mpiri na M23. Nyuma y'aho abarundi cyangwa se ingabo z'u Burundi zibasize rwose bakomeretse zibura uburyo zibikorera ngo zibajyane, M23 ihita bacakira bagera ku 8. Ku rundi ruhande amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi zari ziri Cibitoke, hano ni ku mipaka rwose ni igice cy'u Burundi gikora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ku mipaka ariko aho Burundi buhana imbibi na M23. Izi ngabo z'u Burundi rero zari ziri ku mipaka zareba guko imirwano iri kugenda, ariko zatinye kwambuka kugira ngo zize rwose zitabara abasirikare babo b'abarundi. Ariko ku rundi ruhande nari nakubwiye ko hari ibitero byategurirwaga i Burundi harimo n'ibyagabwe muri Plaine de Ruzizi. Ingabo nyinshi rero zari zimaze igihe zoherezwa ku mipaka, zari ziri kureba neza uko urugamba ruri kugenda, ndetse n'abaturage baturiye mu ibyo bice hari uburyo bari kubireba. Ariko izi ngabo z'u Burundi zatinye kwambuka ngo zitabare bagenzi babo. 8 rero bafashwe na M23, ariko nkubwira ko zino zari inkomere, abarundi babuze uko bazijyana zirafatwa. Ku rundi ruhande abandi basirikare bagera kuri 4 b'abarundi nabo bahasize ubuzima, ariko amakuru akerekana ko umugabo witwa Koroneri Devi rero uyu nguyu numwe mu bari bayoboye bino bitero cyangwa se
numwe mu basirikare bari bayoboye bino bitero ku ruhande rwa FARDC. Amakuru akavuga ko Colonel Devi nawe yamajije kuraswa n'abarwanyi ba M23 agahita yitaba Imana. Ku rundi ruhande Wazalendo bagera kuri 12 bishwe na M23, niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Icyo koze ntago turamenya umubare w'aba FARDC babiguyemo, usibye uno mu Colonel witwa Devi wa FARDC nawe warashwe na M23. Izi nizo ngaruka rero igisirikare cya Kongo, Abarundi, Wazalendo na FDLR bahuye nazo nyuma yaho rwose bari bagize gutya atereka tugabe ibitero kuri M23 tuyambure za Kabunambo n'ahandi, nuko byaje kubagendekera. Ku rundi ruhande rero reka duhite twihuta cyane inanti makuru agiye atandukanye, ariko duhera kuri cya kibazo kiri hagati ya Reverien Ndikuriyo, umuyobozi mukuru cyangwa se umusekretari general w'ishyaka CNDD-FDD. Twavuga ko ari umujyanama mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu nguyu afite imbaraga zikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi, cyane cyane muri CNDD-FDD, ubona ko akomeje guhangana na Perezida Neva. Kuri inshuro rero bari gupfa iki? Amakuru aragaruka n'ubundi ku rupfu rwa Gabi Bugaga, uyahoze ari ministre w'itumanaho n'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi, ariko amakuru akerekana ko yishwe ku itegeko rya Perezida Neva, nubwo bakomeje kugenda berekana ko ari impanuka, ariko ibimenyetso simusiga byakomeje kugenda bigaragara ko uyu mugabo yahotowe aricwa rwose. Kugeza ubu rero amakuru ari kwerekana iki? Amakuru ari kwerekana ko uyu ministre Gabi Bugaga wishwe na Perezida Neva cyangwa se ku itegeko rya Perezida Neva, burya ngo yari Somambike cyangwa se inshuti ya kadasohoka cyangwa se inshuti ya hafi ya Reverien Ndikuriyo. Amakuru akavuga yuko Reverien Ndikuriyo nawe yaje kumenya yuko mushuti we Gabi Bugaga yishwe ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye, ibintu bitangira kudogera muri ubwo buryo, ariko amakuru akerekana ko byabaye bucece mu ibanga rikomeye cyane. Bitewe n'iki? Bitewe nuko ishyaka CNDD-FDD ryari riri kwitegura gutora umukandida uzarihagararira mu matora ateganyijwe muri 2027. Izo ntambara rero no guterana amagambo biba bucece muri ubwo buryo, ariko imboni zacu ziri imbere zikaba zamaje kutugezaho ayo makuru. Amakuru ari kuvuga ko Reverien Ndikuriyo yahise ajya kuganira na bimwe mu bikomerezwa byo mu ishyaka CNDD-FDD, bagirana ibiganiro bigiye bitandukanye ku rupfu rwa Gabi Bugaga. Baravuga bati rwose ni Perezida Neva wamuhitanye, ariko se yamwiciye iki? Kuyu mugabo twari tubanye neza nge Reverien Ndikuriyo n'abandi bantu bo muri CNDD-FDD, yamwiciye iki? Amakuru yerekanaga ko ngo Perezida Neva ngo yaba yaramwishe kuko uyu mugabo yatangaga amakuru ngo kubanzi b'Abarundi bari hanze, ariko bikagaragara ko rwari urwitwazo. Reverien Ndikuriyo rero kugeza ubu ntago abyumva, aravuga ati Neva kuki wishe munywanyi wanje Gabi Bugaga, byagenze gute? Amakuru agaragaza ko Reverien Ndikuriyo yakoranye inama na bimwe mu bikomerezwa mu ishyaka CNDD-FDD baganira kuri iyo ngingo, ndetse rwose bagaragaza ko Perezida Neva ababangamiye nyuma y'urupfu rwa Gabi Bugaga. Aravuga ati se umuntu wica inshuti yanjye magara ubundi njyewe ntago ashobora kumpitana. Bagirana ibiganiro bigiye bitandukanye. Amakuru akerekana ko bamwe mu bikomerezwa cyangwa se bimwe mu bikomerezwa nabyo byagaragaje yuko bitifuza yuko Perezida Neva yayobora indi manda ya kabiri mu matora ateganyijwe muri 2027, ariko ati nta kundi byararangiye kuko Perezida Neva nyine yamaze gutorwa nk'umukandida uzahagararira ishyaka CNDD-FDD mu matora, ariko amakuru akerekana ko bino bikomerezwa bitabyishimiye, ndetse amakuru akerekana ko na Reverien Ndikuriyo ubwe atabyishimiye, usibye ko byakozwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi na Tanzania nayo yabyivanzemo. Perezida Neva atorwa nk'umukandida uzongera guhagararira ishyaka CNDD-FDD mu matora, ariko ibi bikomerezwa nabyo byeretse Reverien Ndikuriyo yuko rwose batunguwe cyane no kubona CNDD-FDD yongera gutora Neva, ati ntago tumushaka nta nubwo tumwifuza. Reverien Ndikuriyo rero nawe amakuru akagaragaza ko iyo ntambara akomeje kuyirwana bucece, nubwo rwose Neva yatowe, ariko Reverien Ndikuriyo amakuru akerekana ko yababajwe cyane n'urupfu rwa Gabi Bugaga, ndetse kugeza ubu ntago ari guhuza na Perezida Neva kubera urupfu rwa Gabi Bugaga. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande ariko niki kiri gutuma cyangwa se aba bari bicaranye na Reverien Ndikuriyo niki banenze Perezida Neva kuko batakongera kuyobora Burundi muri manda yindi? Nubwo rwose ubona bizagorana cyane, Perezida Neva ashobora kuzatorwa kongera kuyobora Burundi kuko CNDD-FDD yamaze kumutora. Reka nze mbagezeho noneho ibyo batamubonaho neza cyangwa se ibyo bari kumunenga kugeza ubu ngubu. Ibikomerezwa byabwiye Reverien Ndikuriyo ati rwose uyu mugabo n'ubundi turi kubona kuyobora Burundi mu yindi manda bizashyira Burundi mu manga. Icyambere ngashobora gusenya ishyaka CNDD-FDD. Kuziye mpamvu rero ngo nuko Perezida Neva akunze rwose gusebanya cyane cyane mu ruhame, ndetse rimwe na rimwe agasebya bimwe mu bikomerezwa byo mu ishyaka CNDD-FDD, nubwo atabivuga mu magambo ariko agaca amarenga asa nkaho ari kubasebya. Murabizi ko Perezida Neva yakunze kuvuga ngo ndayobora mfite imirongo migari nashize muri politike yanjye kugira igihugu cy'u Burundi kibashe
babashe gutera imbere, ariko ngo hari ibikomerezwa bimvangira. Yigeze no kuvuga ko ayo mafaranga azayahindura ibipapuro, ashaka kwerekana ko bamwe mu basendedevdede bashobora kuba banyereza amafaranga y'igihugu. Hari byinshi Neva yakunze kuvuga aca amarenga se, ariko bisa nkaho binenga bamwe mu bantu bafatanyije mu ishaka CNDD-FDD. Bino ni ibikomerezwa. Abangaba rero bakabwira Reverend Ndikuriyo ati uyu mugabo niyongeye kuyobora Burundi ashobora kuzasenya CNDD-FDD. Dore uburyo akomeza kugenda avuga amagambo asa nkaho asebya bamwe mu bayobozi ba CNDD-FDD, aca amarenga ariko akabivuga ku karubanda. Ku rundi ruhande ariko ngo Perezida Neva yafashe ubutunzi bwose bw'igihugu abushira mu maboko ye. Ariko se Perezida Neva koko yafashe ubutunzi bw'igihugu bwose abushira mu maboko ye? Kamakuru yerekana ko yaba ba Reverend Ndikuriyo n'abandi bagiye batandukanye bose basahura umutungo rwose, biba cyane amafaranga rwose, bigwije amafaranga menshi cyane, ariko bakuye mu mafaranga yagakwiye kugenerwa ibikorwa by'igihugu. Niyo mpamvu bose ari abakire bose. Rero muri CNDD-FDD amakuru yerekana ko nta udasahura, ariko bamwe barabishinja Perezida Neva, Perezida Neva nawe akabishinja abandi. Ati uyu mugabo rero yikubiriye ubutunzi bwose. Ati turi kubona rwose byarabaye ibibazo bikomeye cyane kuba yarongeye gutorwa akayobora, akaba azuyongera kwiyamamariza indi manda ya kabiri, kandi murabizi ko uwatowe na CNDD-FDD nuko biba bihagaze. Reka wenda nze mbibasomere mu Kirundi uburyo aya makuru bayampayemo, muraza guhita mwumva aho biva naho byerekeza. Izi ni imboni zanjye rwose ziri imbere mu gihugu cy'u Burundi zampaye aya makuru. Kubw'izo mpamvu hari ibyo mbabwiye, ariko reka nongereho niba ngibi ndi gusoma rwose imboni zanjye zanyoherereje zo kwizerwa. Iyi nkuru iragira iti hari amakuru ariko aravugwa ko ihirikwa rya Perezida Neva ririko rirategurwa na bamwe mu bicocoro, ubwo ni ibikomerezwa mu gisirikare no mu mugambwe. Aya makuru umuntu uwo ari we wese adashobora gushoka yemeza neza, ariko turashobora kubabwira ibimenyetso bimwe na bimwe biriko biraba mu mugambwe wa CNDD-FDD benshi batariko baramenya, cyane cyane zambonera kure zibereye mu kiryoha ba boshe imigozi mwizosi bagenda bazikwega bakazijana aho bashatse. Kuvaho umushikiranganje Gabi Bugaga yiciwe, bikavugwa ko urupfu rwiwe rufiswemo uruhare na Perezida Neva. Mukaba muzi uwo mushikiranganje yari Somambike wa Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ubwo ndi kubisoma mu Kirundi, muranyihanganira, ikirundi nyine sinzi kugisoma neza, ariko ndagerageza. Niho ibimenyetso vy'icuka kibi cyangwa se umwuka mubi kutumvikana hatangura kugaragara hagati ya Reverend Ndikuriyo na Perezida Neva. Ukutumvikana ariko biba mwibanga, kuko bari bimirije urubanza rudasanzwe ngo go kugena uzobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Ndacyakomeza. Ndikuriyo yoba yaraganiriye n'abandi bategetsi barimwo nabo mu mugambwe wa CNDD-FDD, atungurwa no kumva abagumyabanga benshi badashigikiye Perezida Neva, bakamwagiriza ko atabushobozi afise canke kapasite afise yo kuyobora igihugu, gutyo ngo niyo twara iyindi myaka 7 yota igihugu mu manga, kandi ubwiwe azosenya umugambwe wa CNDD-FDD bivanye n'amajambo yo kwataka abagumyabanga imbere y'insinzi ry'abantu. Abo bagumyabanga bongera bakamwagiriza ko Perezida yafashe ubutunzi bw'igihugu bwose abuhindura ubwiwe. Hakaba n'undi mugwi w'abategetsi mu gisirikare, ubwo tugeze kuri basirikare, hakaba n'undi mugwi w'abategetsi mu gisirikare twigeze kubabwira ko barahiye bakarengwa ko Ndayishimiye adasubira kubatwarana igihugu, bivanye ko ariko arashora Uburundi mu ntambara zidakenewe mu nyungu ziwe bwite. Uyu mugwi ukavuga ko Perezida yikunda wenyine n'umuryango wiwe. Mwibuke ko ubu hari umugwi w'abasoda ushigikiwe nabo hari umugwi w'abasoda cyangwa se itsinda ry'abasirikare ushigikiwe nabo ba generali batariko barahuza na Ndayishimiye watumwe mu gihugu cya Kongo kurwana baranga, cyangwa se babatumye muri Kongo kurwana baranga, atariko hari n'aba generali babashigikiye. Ubu aho bigeze, Ndikuriyo aramaze kwegera bamwe Reverend Ndikuriyo aramaze kwegera bamwe bo mu muroyo. Ikirundi ntago cyoroshye hano. Bamwe bo mu muroyo, bamwe mu bo muri uyo mugwi w'abagenerali bakaba bari kumwe
mu mugwi umwe. Reverend Ndikuriyo yamaje kwegera umugwi w'abajenerali batavuga rumwe na Neva, ubu bari mu murwi umwe cyangwa se bari mu itsinda rimwe. Ivyo Ndayishimiye yarabimenye, niyo mpamvu Ndayishimiye nawe yarabimenye ngo niyo mpamvu ariko aragerageza gushinga inzego nshyashya ziwe zitari zisanzwe muri systeme ya Nkurunziza. Ariko nubwo abikora uko bishobora kuba ivy'ubusa, kuko mu makuru dufise nuko abagumyabanga ahubwo ngo no kuja mu myigaragambyo yo kwiyamiriza Ndayishimiye baravyiteguriye. Mbega koko barashobora kumuhirika? Icyo ni ikibazo kiri kwibazwa. Barabishoboye? Namwe mudusubize. Canke nibihuha vyo mu matora? Ukuri ni birashoboka. Nguru rutonde rw'abakuru b'ibihugu bahiriswe mu Burundi, ngira ngo murabizi, babagaza, ba Micombero bagiye bahirikwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, n'izindi kudeta zagiye zirata. Aya niyo makuru twari dufite Burundi. Reka tugaruke gato ku yandi makuru akomeza kuvugwa kuri president cyangwa se ku birego Kinshasa yongeye gushoza kuri M23. Kinshasa iri kuvuga yuko M23 ariyo yafunze gahunda zituma Kinshasa itishura imishahara y'abakozi bari mu bice bigenzurwa na M23. Murabizi abarimu n'abandi batandukanye bahembwa na Kinshasa, ariko kugeza ubu ntago Kinshasa iri kubahemba. Kinshasa rero iri kubigereka kuri M23 gute rero? Kinshasa iravuga ko M23 yafunze umuyoboro wa Vodacom. Uyu muyoboro wa Vodacom ukabona afite systeme za M-Pesa. M-Pesa rero ngira ngo ni company ifasha mu kohereza no kwakira amafaranga. Ushobora kuba uri Burayi cyangwa uri muri Amerika, cyangwa se uri Kinshasa ushaka kohereza umuntu amafaranga igoma, ushobora gukoresha iyi M-Pesa, yes, ni M-Pesa. Kinshasa rero gushinja M23 yuko yafunze rwose umuyoboro wa Vodacom urimo na systeme ya M-Pesa, bigatuma noneho imishahara ngitavi Kinshasa ngo gigere ku barwanyi, nako ngigere ku bakozi ba Kinshasa ariko bari mu bice bigenzurwa na M23. Niko bihagaze. Ariko ku rundi ruhande rero, ese M23 urumva icyo gikorwa yagikora? Amakuru ari kwerekana ko M23 itapfa gukora icyo gikorwa. Kuzihe mpamvu? Nuko ubwayo ahubwo yifuza ko Kinshasa ihemba abo bakozi harimo n'abarimu, ndetse M23 yanasabye Kinshasa gufungura amabanke, kuko banke centrale y'Kinshasa ntago icyohereza amafaranga ku yandi mabanke ari mu bice 23 igenzura. Ibi byateje ikibazo cy'amafaranga mu bice 23 igenzura, binateza ikibazo cy'ubushomeri. M23 rero yifuza ko amafaranga ava Kinshasa akaza abo bakozi bakayabona, ndetse na Kinshasa igafungura iyo banke kugira ngo amafaranga ajya ava Kinshasa aze no mu yandi mabanke ari hano mu bice bigenzurwa na M23. Nyamara Kinshasa iki cyaha iri kukigereka kuri M23 ngo niyo yatumye abakozi badahembwa kubera guhagarika uyu muyoboro wa Vodacom ufite na systeme za M-Pesa, ngo kugira amafaranga ava Kinshasa agere ku bakozi bari mu bice 23 igenzura. Nyamara amakuru ari kwerekana ko ibi byatangajwe na Patrick Muyaya, n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, akaba na minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Bikagaragara ko ari uburyo bumwe cyangwa ubundi bwo kugaragaza ko ikibazo ari M23, nyamara ikibazo ari Kinshasa. Ni bya bindi by'abahanganye bakomeza kugerekanaho ibyaha. Ku rundi ruhande dukomeze ku makuru y'imirwano rwose, nubwo muri Plaine de Ruzizi hari kuvuga imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru ari kwerekana ko no muri teritwari ya Kalehe hafi ya Kadasomwa mu nkengero, igisirikare cya Kongo Wazalendo na FDLR nabwo bagerageje kuhagaba ibitero. Nyamara amakuru akerekana ko abarwanyi ba M23 bino bitero bahise babisubiza inyuma bihuta cyane. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Reka amakuru tutasoreje hano, mbashimira cyane bakunzi b'inkuru mama official, aho muherere mu bice bitandukanye bigize isi. Inshuti zacu ziri muri leta z'umwe za Amerika, by'umwihariko muri leta ya Indiana, hano tuhafite inshuti nyinshi cyane. Gatera Joseph ndagusuhuje cyane. Patrick Karenzi Patrick ndagusuhuje cyane. Mutongo rudatongana ndagusuhuje cyane. Byiringiro Benjamin n'izindi nshuti zose abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bibera hariya muri leta ya Indiana, kandi ni n'abavandimwe baradukurikirana cyane, baranadusapotinga, turabashimiye cyane. Ku rundi ruhande inshuti zacu ziri muri Texas n'ahandi, hano ni muri leta z'umwe za Amerika, ariko tutibagiwe ziri muri Canada, muri Australia, mwese turabasuhuje. Inshuti zacu ziri ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko mu Bwongereza, umugabo witwa Roger ndagusuhuje cyane, Imana iguhe umugisha. Ku rundi ruhande abari ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Oceania, namwe turabasuhuje. Ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, turabasuhuje cyane. Hano tuhafite inshuti nyinshi mu burasirazuba bwa Kongo, muradukurikirana, namwe turabasuhuje. Muri Mozambique, Central Africa na Sudani y'Amajyepfo naho tuhafite inshuti nyinshi cyane, mwese turabasuhuje. Ariko ndababwiza ukuri rwose, ntimurangiza aya makuru mbibutsa mudakoze like, nkwibutsa ko bituma Google idukorera recommendation, aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Mukoresha bino biganiro
mubisangiza abandi, mukore subscribe kugira ture ko twagera ku 30,000, ari nako dushimira cyane inshuti zacu zakoze subscribe zikinjira mu muryango mugari w'inkuru mamo official, ariko zinadufasha kwaguka. Ubwo rero turabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka akomeze kubana namwe. Turaza kugaruka rero tubageza andi makuru masa, ntimukureho urushinge. Uwiteka akomeze kubaha imigisha, murakoze cyane.